Allô? Yo sakye la men. Oh, bas! Sakye Sakye la men! Mwen depi madou ele men bagay mi bogoto men. E ba fok mi moun ele faye tan men. Mwen chote tan da fok mwen che ou konnen. Gide bagay yo. Dim non men, so mwen ba de mwen te fon ti pate la. Mwen che, ou konnen men e la kay men di mwen che sans problem. Sans difficulté. Sen ba yo. On mbadan do men baz. Konnen nek la men. Sa regle men bapa. Kon mbadan nek la men. Mwen che mersi an bili men. Mwen che mwen di to. Mwen di gen gou la baz. Bade sa te map nou sa baz. Mwen go pipi kebe mwen red la men. Mwen ba nyo la. Ok, mersi baz. Ya, di to. Kya sa? Oh, ageda. Kya la batizan. Kya la. Avan nou bat dem. Oh, sak pase yon dim non. Mbase yon an kala mwen so konnen. Yo alez konnen kay pou men. Demi mbap fanyen mbap bo brive. Alez kay pou. Wè sa ve di histoire men nou konnen wè sa yede yo. Sodi. Ket men, kwa msou konnen mdap din la men. Yo lè si se pa bon Dieu men dem la se Jésus pat le. Ou kalman mde gran ou bat le. Mwen chet, mwen yo djou di kon sa. Pousi ap ye. Ki bon basi pousi ap. Mwen la se de chita la kala bat le. Mwen la bin salon men. Debi mbate mbo ou kwan e baz. Ya men. Ba bon mas kou de gran wan plen. A lè sen si lè nan. Yu kon nan kaya. Oh! Sa pase misi la. Mba koman sa misi fèm la. Tamam. Mwen ekle kon sa? Kaman ekle? Mwen ekle? Mwen fèm tabak lèk pa pou sa ki bete bagay la lo gete pren manje. On gwa pou mwen E se ou te lege la? Ou bagay si la lo pou pren. Mwen che pa fèm bagay mwen, de ba. Mwen che mwen bate de ba. Mwen bate baz? Et voilà, et puis pour nous encourager, pour plus encouragement, s'il vous plaît, pesez le bouton subscribe là. Yeah, subscribe ou bien s'abonner. Pesez. Pesez petite cloche là. Ok, petite cloche ça là, meni. Dès pour fin peser là, ou pas rater pièce l'autre vidéo m'a publié. Ok, dès pour fin faire ça là, qu'on y a là, on encourage de travailler plus.